So good morning sa tanan no. So naiga share sa ko ang video gibutangan niya caption nga moinom daw ta moinom jud ta sa mga ipanghatag nila nga purga sa mga tanang mga barangay no. Kay nanay ipanghatag sa mga barangay nga mga pangpurgaan ni. So pahibaloon din mo tanan nakainom ko ang mga ipanghatag na pangpurga pero kaso naana ni siya no, naana ni ako ang tiil, inaani na siya. So pahibalo lang sa tanan kung mahimo kung naay mga ipanghatag nga inana inom dayon mo para dili mainani yung tiil, dili mainani yung kahimtang. Kay ako wala pug ko magdahom nga mainani na akong tiil kay kani ding lamuka og makapaak sa imo dai kuyaw kayo no. Kay mudagan pa og pulo ka tuig usa mo resulta usa mo inaani imong tiil. So ako sa una wa ko gadahom nga napaakan na di ko ginato. So natingala lang ko mga katil pag mata nako ay gitakigan ko ani pirmiro de pag mata nako pagkabuntag ning kaletra og dako ang akong tiil. Iniuna ning wala nga tiil din pag damtag mga isa ka bulan ni sunod po ni akong tuo nga tiil mo na nga pahibalo lang sa tanan no kung naipanghatag nga pangpurga para sa filariasis mga kaiksuunan o mga katiil inom jud mo no. Ayaw gyud mo pag dili kay dili gid lalim no, dili gid lalim nga mainani nga ato ang tiil. Kay grabing paita gyud wa jud koy nahimong trabaho wala kay koy gusto ko manarbaho kay gusto ko manarbaho kay magtigom ko kay magminyo nang tamis ako ang palalab. So mo inong dan nahara ko diri sa balay siya ang naning kamot no. Abi mo na nga please lang kung naipanghatag sa barangay nga para sa purga inaani nga filariasis inom gyud mo ay gyud mo pagduwa-duwa kay dili gid lalim, dili ni mahibaw-an nato ug unsay epekto no inaani nga sakit usa pa mahibaw-an na kung mudagan na og pulo ka tuig may pareha sa mapakan ta sa pareha nga kanang dinggi kay mahibaw-an din nato ang reaksyon. Pero kani ignon ko kamo para sa wala pa nasayod ignon ko kamo mudagan pag pulo ka tuig usa nimo mahibaw-an nga mao na ni resulta. Mao na nga ay gyud mo pagduwa og ay gyud mo pagdumili og inom anang mga ipanghatag anang barangay. Ana lang, God bless kayo sa tanan. Panumdum lang kay dili ko gusto nga maingon ani mo no, dili ko gusto nga inani. So kani kaya ako naman ang naangkon. So mahimo sa kadugay na dawat na nako no, pero sakit hunaon sakit imagine no. Pero kana lang pahibalo lang ako sa tanan mo ra gito inom kita sa panghatag sa barangay. Lang, God bless.